Zdravo, drugari. It's Amazon time. Ako ste pratili i ako me pratite redovno, onda znate da sam onomad kupio, onomad pre 2 mjeseca, 3, sam kupio onaj Amazon zvučnik sa kojim pričaš, sa Alexom, i koja mi pali, gasi svetla, koja mi pušta muziku, koja mi pušta radio, koja mi svira, koja me budi, budilnik imam, sve živo imam. Toliko sam oduševljen time da sam rešio da idem još jedan korak iznad. I onda sam naručio sam Amazon Echo Show 5. Postoji više tih brojeva, 8, 10 i razlika je u veličini. Šta je Echo Show? Samo ime show kaže već. Da je u pitanju zvučnik. Da je u pitanju zvučnik sa ekranom. Sa ekranom. Ovo je Echo Show 5 2021. Generacija. I sad ćemo to da otpakujemo. Da. Isto pričaš sa njom, isto sve, samo što ovo čudo ima taj takozvani ekran. Prvo da vidimo šta je ovdje još u kutiji. U suštini strujno kablo. Strujno kablo, taj priključak, struje troši, stisnite pauzu. Eto toliko. Znači, uz to dobijate, znači, uputstvo i important informacione. Nije valjda da će da čitam, a ne pada mi na pamet. To je to. U poređenju sa jednim telefonom S10 Plus ekran, čisto da vidite, S10 Plus ekran i ovaj ekran vidite okvire. Ovo je otprilike neka normalna S10 veličina telefona. Uglavnom, ima zvučnik. Ideja iza svega ovoga jeste, što ću isto još da nabavimo, o tom potom snimat ću, da nabavim kamere, na primjer, za nadgledanje, i onda samo kažeš, upali mi tu kameru, ono se upali na televizor, upali mi na Netflixu to, ono se upali na Netflix, upali mi na Disneyu to, ono upali mi na YouTube to, ono upali. To je suština svega ovoga. Imaju i veći ekrani. Krenuo sam sa najmanjim, da vidim da li će to da mi odgovara. Prvobitni cilj gdje će ovo da stoji jeste kuhinja. Znači da stoji u kuhinji. Tamo ću vam pokazati gdje. Onda ovdje, da, ovo čudo ima i kameru ovdje, koju možete da ugasite ili da upalite, da sakrijete. Jednostavno prevučete, ako mislite da vas neko nadgleda, ako vas je strah, to su za fanatike napravili. Inače, postoji mogućnost da komunicirate video pozivom sa ovim čudom. Znači, još jedna odlična stvar. Još sam laik, još ne znam kako sve ovo funkcioniše, ali naravno da ću da naučim i naravno da ćemo to sve da vam pokažemo. Svako pitanje koje budete imali vezano za ovo, ostavite u komentaru ovdje ispod. Probat ću da vam odgovorim u međuvremenu. Jedina mana jeste što možete samo da pričate ili na engleskom, ili na nemačkom, ili na francuskom. Postoji još jezika, možda španski, tako nešto. Uključujemo struju. I
nećete moći da komunicirate tek tako, jel? Nego mora da pričate strani jezik. Pozadi ima za USB, ovo je USB-C, ne znam čemu služi ovaj USB, ali evo sad ćemo da ga upalimo. Da vidimo šta će da se desi. Ja sam veliki ljubitelj Amazon artikala. Veliki. I vidim sad šta će se desi. Echo. Show. Evo ga čujete? Getting your device. Nisam pročitao što piše sad ovdje. Preparando. Prepared. A, ovo je e-touch. Device languages, evo. English, Deutsch, Franz, Italiano, Espanjol, French, Espanjol, Deutsch, Italiano, French, English. Čisto sumnjam da ćemo mi naći ovdje naš jezik. Još nekih jezika, kineski neki. Idemo mi na engleski. Hello, ready for setup. Ready for setup. Hello. Ok, sad ćemo da ukucamo šifru. Ukucao šifru. Kucamo connect. Connecting. Ukucao podatke. Registering. Loading. Vremensku zonu da upišem. Paris, France. Da, u toj smo zoni. Evropa. A pita me za adresu. Tačna mi je adresa stanovanja. Kako da ga nazovem? Echo Show 5 i pita me gde se nalazi. Izabrao sam kitchen, kuhinju. Choose clock and photo display. Ja sam izabrao putovanje, da mi pokazuje razne slike sa putovanja. To je najbolje tako. Updating. I naravno sad ima updates. Znači da ažuriramo program. Ajde, to ćemo da uradimo. To traje do 10. To traje do 10 minuta. Ok. Evo ga. Instalirao je, napravio je update. Here's your fact for September 27th. Did you know that Australia is wider than the moon? The moon sits at 3,000 I tako dalje, i tako dalje. Alexa, stop. Tako. I sada. Kako sad ovo ide? Sad idem u kuhinju da je povežem, i da povežem na nju Spotify, jer ovdje sad imam onu tamo, da je ne izgovaram ime, Alexu, jer će se javljati, Alexa, i ona se javljaju. Vidiš, ona je razumela house, vidiš, i seriju, i sve ostalo. Pusti mi seriju, pusti mi ovo. I tako, sad idem u kuhinju da je povežem i da je nađem mesto za funkcionišanje i javljam se opet. U kuhinji, mesto gdje planiram da mi stoji ovdje u ćošku. Sad ima tu milijardu nekih triangulija, nije ni bitno, ali ovdje želim da mi stoji to u ćošku. Sada, pošto sam je zakačio,
da vidimo šta sve ima ovde. Naprimjer, ima meni. U meniju Home, Settings, Do Not Disturb, osvetljenje, notifikacija, alarm, Discovery, Music, Smart Home, video, rutine. I sad ćemo da vidimo šta je u suštini šta. Idemo u setovanje, to mi je bitno. Home clock, home i clock. Home content, night mode. Night mode behavior. Scheduled. Ok, automatic switch to night mode based on available light. Znači, automatski da prelazi, to je najbolje tako. Clock 24 sata, da ja to volim, 23 da mi pokazuje i tako te dalje. Da vidimo dalje što ima. Zvuk. Medija, jače. Equalizeri. Alarm, rastući alarm ili obični alarm. Može. Notifikacije defaultne. Request sound i tako dalje. Ovo mi je super. Ovo je sve super stvar. Kamera. Enable remote access to this device camera stream. Ok, home monitoring. Ok, audio alert, play an alert when your camera begins to streaming. Može. Može. Communication. Incoming call ringtone. Može to. Device option. Wake word. To može da se promeni. Može da se kaže Alexa, Amazon, Computer, Echo, Ziggy, Amazon. Možda ne bi bilo loše da ga zovemo Ziggy. Vidimo. Yes. Ziggy. Ziggy. Hi, Ziggy. Ziggy, how are you? I'm feeling perplexed. For some reason, people keep telling me they're cold. Iz nekih razloga ljudi mi kažu da je hladno. Pa i jeste hladno. Idemo dalje. Settings. Restrict access. Amazon Photos, web browser, web video search, ništa to. Things to try, help, accessibility, legal, ništa to nije. Zanima me aplikacije. Video, na primjer. Šta je video? Prime Video, Netflix, YouTube, Bing, TikTok. Wow, sve možeš. Netflix. Netflix nalog ću da dodamo ovdje. Čoveče. Pa znaš šta će to da bude? Pa hitova. Hit. Joj. Ok, sve u svemu, to ne moram sada da radim, sve u svemu, da, hteo sam da povežem Home. Hteo sam da povežem Spotify. Pošto žena, ovo će biti njen Amazon, to jest Ziggy. How are you, Ziggy? Ziggy first appeared in 1968. Dobro, šta god ona misla. Ok. Alexa aplikaciju startujem na telefonu ženinom. Logujem se. Logovan. Marina. Good. Dodajem Marini nalog. Marina beba. Tako je zovemo svi. Marina. Marina. Skip. Voice ID mi ne treba. Evo je bilo bitno. Link Music Device Service. I tu ćemo sada da dodamo Spotify. Ziggy,
Play Spotify. Here's Spotify. Ziggy, play Naxi Radio, Beograd. Nashi Radio Belgrade from TuneIn. Ziggy, music off. Eto ga, to je to. Malo duži snimak, ali sve u svemu mislim da je to odlična stvar. Hvala što ste gledali još jedan snimak. Nije ovo još savršeno, vjerovatno će biti, ali za mene odlično, za mene divno. Kod nas ovo još nije uzelo maha, ovo kod nas još ne funkcioniše kako treba, ali sam siguran prije ili kasnije dobit ćemo i mi neku Alexu koja će da nam svira kako mi hoćemo i koja će da nas razume i koja će sa nama da komunicira. Hvala što ste gledali još jedan snimak. Ćao!